yuyarina samachik shimikuna. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta kunanka rikushun yuyarishun rikcharina kashkamanta. Romanos capítulo 13 verso 1 manta 14 kama ima punllakunapi kawsakushkataka kankunallatak yachankichikmi. Ña rikcharishpa hatarinami kankichik. Ñukanchikta kishpichinaka krishka punchamanta kunankama ñamari ashtawan kichkiyamushka. Amsaka ñallami achiyagrin, ñamari punllaka kallarigrin. Chaymanta amsapi rurakushkataka sakishun, achikpi kawsankapak makanakunata churarishunchik. Punllapi purik shinatak sumakta kawsashunchik. Ama hatun mikuykunallapi, upianakunallapi purishunchikchu. Ama waynayashunchikchu. Chay millay munaykunawan ama ruparishpa purishunchikchu. Ama fiñanakushunchikchu. Pipak imatapish ama munashunchik. Ashtawanpish apunchik Jesucristuta churarichik. Kikin aycha munashkataka ama ruraychikchu. Kaymi shuk kayashka tukuy tandanakushka kriykunapaq. Shinallatak mana kriykunapaqpish. Rimakunmi kaypika ñukanchik imallata rurana kashkamanta. Tukuykunami kaytaka rurana kanchik paktachina kanchik. Rikcharina. Verso 11 pika ninmi ima punllakunapi kawsakushkataka kankunallatak yachankichikmi. Yachanchikchu ima punllakunapi kashkata. Verso 11 pika ninmi ima punllakunapi kashkata yachankichikmi. Kallaripika rimakunmi Cronos tiempo manta. Kaymi rimakun reloj manta, calendario manta, yupay tukuypak punllakunamanta nitukunchik. Chinallatik tiyanmi Kairos nishka tiempo. Kaymi Diospak tiempo. Kay tiempomi kallaripi pay shamushkawan kutin tigramunapak chay tiempo manta rimakun. Diospak shimi Bibliapika rimanmi kay kawsaypipish shamuk punllakunapipish nishpa. Kay siglo shamuk siglo, kay mundo shamuk mundo, kay tiempo chinallatik katik tiempo. Chaytami rimakun. Kay punllapi nikun ñukanchikta ña rikcharina kankichik. Ministinchik ñukanchikka durmikunamanta ña rikcharinata. Kikinka maypichari kanki, kunanllatik ima shinachari kanchik. Kay mundo kay pachapak ima rurikunawan kushikushpachari kawsakunchik. Ñukanchikka shuk religioso kawsayta charikuy tukunchik. Ima huchachita mana charinchik, kay chay rurikunawan hunda kanchik iglesiapi kashpapish. Diospak shimita achkata riksitukunchik. Shinapish millaypi huchapi watashkashina katinchik, mana Diospaklla chikanchishka kawsayta charinchik. Ñukanchikka kriytukunchikmi alli kashkata kriykashkata. Shuktikunaman parlakuytukunchik, willakuytukunchik. Ñukanchikllatak mana kriykuna kashpapish. Tukuykunallatak ishki lugarpimi ñukanchikka rikcharitukunchik. San Mateo capítulo 7 verso 21 mantami rimakun rikuchikun ñukanchik maypi kashkata uymashina kashkata. Kriykuna kanchik o mana kashpaka paypak shutita apashpalla kawsakunchik, manapish paypak munayta, manapish paypak voluntadta rurashpa. Ñukataka apunchik Jesus nishpami purinkuna. Rimakunmi shimillawan kriymi kanchik nikkuna. Shinapish mana kawsan, shinapish mana paktachin, shinapish mana Diospak munayta ruran. Mana kanchu ninalla kriymi kani. Mana kanchu iglesiaman purinalla. Rimakun ashtawanpish hawapachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykunga. Hipa punllaka achkakunami ñukataka apunchik Jesus, kanpak shutipimi imanishkata willarkanchik. Kanpak shutipimi Dios imanishkata willarkanchik. Kanpak shutipimi supaykunata rurachirkanchik. Shinallatak kanpak shutipimi achka milagrukunata rurarkanchik ningakunami. Ashtawanpish ñukaka kankunaka mana ñukapaqchu kankichik. Kaymanta anchuychik millayta ruraqkuna nishami. Kaymantami apóstol Pablo kanin ña rikcharichik. Mana achka tiempota charinkichikchu. Diospakman kutirichik, Diospak munaypi kawsaychik. Mana yachanchikchu ñukanchik kawsay kay mundo kay pachapi ima hora tukuringa. Chaymantami ñukanchikka utkashpa Diospakman tirana kanchik. Chaymantami ñukanchikka utkashpa allichina kanchik ñukanchik kawsayta. Imashik kanman ñukanchik kaymanta kimsa killapi wañunata yachashpaka. Imatatik chikanta ruranchikman. Imapitik ashtawan ñukanchik huyta churanchikman. Mana kunan kay punllapi kawsakushka shinallatik kawsanchikmanchu katinchikmanchu. Shinapish ñukanchikka yuyanchikmi ñukanchik ñawpakpi tukuy kawsayta charishkata, tukuy tiempota charishkata. Chaymantami kay mundo kay pachapi kushikunata, kay mundo kay pachapi ima ruraykunapi shitarinchik, aycha munayta kushichishpa kawsanchik. Ña tiempo tiyangami, ña tiempota charishunmi Diospakman tigrankapak payta sirvinkapak nikshina. Shinapish mana yachanchikchu kay allpapi ñukanchik kawsay ima horas tukuringa. Imashinami Antiguo Testamentopi Noepak tiempo gentikuna mana yurirka,
mana creerkakuna, mana kazurkakuna, chayshinallataqmi kunanki punllapish tukukun. San Mateo capítulo 24, 36 manta uriman kayta nin. Ima punlla, ima horas ñuka tigramuna kashkatatajka pi mana yachanchu, hawapacha angelkunapish mana yachanchu. Ñuka yayallami yachan. Pi mana yachanchikchu, kishpichi Jesucristo, kay mundo kay pachaman ima hora tigramunataka. Verso 37 nin. Noe kawsay punllakunapi, imashinami karka. Runay chayuq tigramuna punllakunapipish, chayshinallataqmi kanqa. Dios manaraq yakuwan tukuchikpika, tukuykunami allita mikushpa, upiashpa, kasaranakushpa, kasarachishpa kawsakurkakuna. Hatun wambu wasiman Noe yaykuna punllakamami chashnalla katirkakuna. Dios llakichinkapaq kachashka yaku shamushpa, tukuykunata tukuchinkakamaka, chashna imata mana yuyashpa kawsakurkakunallami. Mana entenderkakunachu tiempo kichkiyamushkata, tiempo tukuririshkata. Noe yaykurka, ya Dios punguta wichkarka, chaypimi yuyita hapirkakuna, chaypimi paskawi ñukanchikpi yaykushuninchikka nishpa kaparita kallarirkakuna. Chayshinallataqmi nin, kishpichi Jesucristo shamunapaq tigranapaqpish gentikunaka kawsakunkuna. Mana yurinkuna, mana sustarinkuna, kay mundo kay pachapaqlla ashtawan sustarin, shitarin, kushikukunkuna, aychamunayta rurakunkuna, mana yuyita hapinkuna. Shinapish ñukanchikka, ya Diospaq munaytami rurashpa katina kanchik. Jesucristo manta alli willitapish parlashpa willashpami katina kanchik. Imashinami Noé, Diospaq shimita willarka parlarka, chayshinallati ñukanchikka paktachishpa katina kanchik Dios mingashkata, Dios mandashkata. Ya Diospaq shimi Bibliapika kutin kutinmi kayan, ñukanchik rikcharichun, ñukanchik hatarichun, ñukanchik kutirichun, ñukanchik arrepentirichun, Dioswan alli tukunkapaq, Dioswan alli kawsachun nishpa. Isaías capítulo 51, 17, 18 pinin, rikchari, rikchari, hatariyari Jerusalén. Mandak Diospaq fiñarishka, kopatamari, paypaq makimanta ubierkankichik. Muspachik vinutamari, sikiyashkandik ubierkankichik. Rimakun Israel pueblota hatarichun, rikcharichun nishpa, Diospaqman kutirichun nishpa, paykunapaq kawsita allichichun nishpa. Shinallataq Efesios capítulo 5, 14 pi, rimakun, chaymantami durmikuq rikchari, wañushkakunapaq chawpimanta hatari, kantaka Cristomi achikiyachinga nikun. Apóstol Pablo rimanmi yuyachinmi ñukanchik rikcharina kashkata. Tukuytami rikukunchik, tukuytami uyakunchik. Chaymanta arrepentirishun, Diospaqman kutirishun y Diospaq munaypi kawsashun. Apocalipsis capítulo 3 verso 2 pipshnin, kutin rikchariyari. Kan imalla allita rurakushkataka manarij tukuy chiriyaqpi allichiyari. Ñukaka kan imallata rurakushkataka Tayta Diospaq ñawpaqpi manarij alli kashkatami rikuni. Chaymanta imalla yachachishkatapish, uyashkatapish alli yurishpa kazuyari. Mana allita rurakushkamanta kutiriyari. Kan mana rikcharikpika, ñukaka kan mana yuyashka uraspimi, suwashina kanpaqman shamusha. Kay versokunapimi yuyachin, kikin ñuka rikcharina, kikin ñuka allichirina, kikin ñuka prepararina kashkamanta. Diospaq munaypi kawsana kashkata. Huchamanta millimanta laduyashpa, chikanyashpa Diospaqlla kawsanatami yuyachikun kayakun kikinta ñukata. Romanos capítulo 13 verso 11 pika ninmi ñukanchik kishpirinak ñami ashtawan kichkiyamushka. Chay punllami ñukanchik kawsaymanta huchaka tukuringa sakiringa. Kishpichishka kashun tukuytik huchamanta. Ya Diospaq ñawpaqpi kankapaq. Ñukanchik cuerpo musukyachishka, shuktiyachishka, sumakyachishkawan. Ñukanchikka nimaykan mana yachanchikchu allitaq. Ima punllakama ñukanchik kay allpapi kashun. Shinallataq ñukanchikta mandaq apunchik Jesucristo tigrana shamunatapish mana yachanchikchu. Chaymanta ñukanchikka allichirina kanchik kunan kawsakushparek kay tiempopi. Yachanchikmi, entendinchikmi tukuykuna, ishki waranga watakuna yallimi kay shimikunata kishkashka. Chaymanta ñukanchikpaqqa ashtawanmi tiempoqa kichkiyashpa katin. Ñukanchik kawsay tukuringa, mana kashpaqa kishpichik Jesucristo tigramunga. Ñukanchik ayllukuna, shuktik riqsishkakuna, wañukunkuna, y paykunaka yuyachikunmi ñukanchikpaqpish chanallatik punllaña tukurimukushkata. Tukuri tiyanmi, mana ñukanchik chayshina yuyaqpipish. Rikunchik verso 12 manta urimanka, Apóstol Pabloqa rikuchishpami katin, kay tiempopika Himalaya kashkata, chinallatik Himalaya ñukanchik kawsana kashkata, amsaka ñallami achikyarin, ñamari punllaka kallarikrin. Chaymanta amsapi rurakushkataka sakishun, achikpi kawsankapaq makanakunata churarishun. Chaymanmi kayakun Apóstol Pablo, mana
huchata millayta ruwashpa katikunachu kanchik. Rimakunmi amsamanta chinallatik achigluzmanta. Rimakunmi punllamanta chinallatik rimakunmi tutamanta. Ashtawan gentikuna millay mana allillata yuyakunkuna. Shinapish ñami shuk punlla paktakun kishpichik Jesucristo tikramuna punlla. Chaymi ñukanchikka allichirina kanchik. Chaymi ñukanchikka kay amsapika achikyachishpa kawsana kanchik. Apostol Pablo nin piwan ñukanchik makanakukushkata. Efesios capítulo 6 verso 12 pika nin ñukanchikka mana yawaryuq aychayuq runakunawanchu makanakukunchik. Ashtawanpish hawa wayramanta mandakuq millay supaykunawanpish imatapish ruraytukuqkunawanpishmi makanakukunchik. Chaykunami kay amsa pachapi mandashpa mana allillata ruachikun. Hawa wayrapi purik chay millay espiritukunawanmi makanakukunchik. Shinallatik Colosenses capítulo 1 verso 13 pika ninmi paymari ñukanchiktaka amsa mandashpa charikunmanta ruhichirka. Chaymanta ruhichishpami paypak huyashka churi mandakunpi churarka. Mishi diablo mandashka kawsarkanchik. Kunanka Cristo Jesús mandashkami kawsakunchik payta mandakpish kishpichikpish kachun chaskishka kashpaka. Paymi ñukanchik huchakunata kikin yawarwan anchuchishpa ñukanchikta kishpichirka. Paymi tukuyta rurarka. Chaymanta ñukanchikka achikpi kawsana kanchik. Ari entendinchik yachanchikmi huchaka ñukanchik kawsaymanta mana tukuyta lluksishkachu. Primera de Tesalonicenses 5:5 pipish nin ñukanchikka luzpak wawakuna kashkata, punllapak wawakuna kashkata. Chinashpaka punllapi kawsakshina, achik punllapi kawsakuqshina kawsashun. Entendinchik yachanchik tuta amsapimi millayta mana allita ruwaqkunaka chayta ruwankuna. Chayhina millaypi huchapi kawsankuna. Shinapish ñukanchikka luzpi punllapi kawsankapaq kayashkakunami kanchik. Kankunaka tukuykunami achik punllapaq kankichik. Mana amsa tutapaqchu kanchik. Chashna kashkamantaka mana kriqkuna shina ama dormikushunchik. Ñukanchikka rikcharishka yuyaypi kawsashunchik. Tutami dormiqkunaka dormin, machaqkunaka machan. Paykuna chashna kaqpipish punllapaq kaq ñukanchikka alli yuyayuq kashunchik. Fierro churanata soldado churarishka shina Jesusta alli krishpa huyashpami kawsana kanchik. Shinallatik umapi kaskuta churashka shinaka kishpirina yuyaywanmi kawsana kanchik. Tayta Dioska ñukanchiktaka fiñarishpa hatunta llakichinkapaq mana aqllarkachu. Ashtawanpish apunchik Jesucristomanta kishpichishka kachunmari aqllarka. Wañushpapish kawsashpapish ñukanchik paywan kawsachunmari Jesucristoka ñukanchikmanta wañurka. Imashina kunan kankuna rurakushka shinallatak ashtawan alli kriqkankapaq kayshuk chayshukwan alli yuyayta kuychik. Kayshukmanta chayshukmanta yuyachinakushpa kawsashun. Ñukanchikka ya Diospaqmi chikanchishka kanchik. Ya Diospaqmi kawsana kanchik. Chaypaqmi apunchik Jesucristo ñukanchikmanta wañurka. Ama kungarishun, ya Dioska rikurakunmi. Ya Dioska yachanmi tukuyta. Segunda de Crónicas 16:9 nin. Ya Dioska ñukanchiktaka pakalla kaqpi, tukuy hintikunapa ñawpaqpi kaqpi rikurakunmi. Mana sakinchu, mana kungashkachu. Mandak Dioska tukuy shunkuwan payta kasuqkunapaq allita rurashpa, tukuyta ruraytukuq kashkata rikuchinkapaqmi tukuy kay pachata rikurakun. Ya Diospaq ñawimantaka ima mana paka tiyanchu, pi mana paka tukuy tukunchu. Chaymanta ñukanchikka yuyarishun imalatik kanchik. Hintikunataka umaytukunchik krichitukunchikmi. Shinapish kawsaq Diostaka mana krichitukunchikchu, mana umaytukunchikchu, payka tukuytami yachan, tukuytami rikun. Apostol Pablo Roma llaqtapi kaq iglesiaman kishkan kay sinchi shimikunata riman. Romanos capítulo 13 verso 13 y 14 nin paqta nishpa chay kriqkunata. Punllapi purikuq shinatak sumaqta kawsashunchik. Ama hatun mikuyllapi ubyaykunallapi purishunchikchu. Ama waynayashunchikchu. Chay millay munaykunawan ama ruparishpa purishunchikchu. Ama fiñanakushunchikchu. Pipak imakunatapish ama munashunchik. Ashtawanpish apunchik Jesucristota churarichik. Kikin aycha munashkataka ama ruraychikchu. Ñukanchiktaka Dioska kayarkami aqllarkami allikunata ruwashpa katichun kawsachun. Aycha munayta ruwashpa kawsachunka mana munanchu, mana kayashkachu. Galatas capítulo 5 verso 19 manta urimanmi rimakun aycha munayta ruwashpa katinchik kawsanchik mana kashpaka Diospa huchayllak Espíritu Santo yuyachishka shina kawsakunchik purikunchik. Ñukanchikka ña aycha munaytaka mana katinachu kanchik, mana runachu kanchik.
Mana sakinachu kanchik ñukanchik kawsaypi aycha munaykuna mishachun atichunka. Ashtawanpish Diospa huchayllak Espíritu Santo yuyachishka shinami kawsana kanchik y Diosta allinishpa hatunyachishpa. Aycha munaywan Diospak Espíritu munaywanka shuk makanakuymi tiyan. Aychaka mana kasushaninka hariyashpami katin. Mana kasushaninchu Diospak huchayllak Espíritu Santo yuyachishka mandashkataka. Imashinatik aychataka wañuchitukunchik chakatashpa. Chinallatik aycha munayka mana sakishaningachu. Diospak munaypi katichun, Diospak munaypi kawsachun. Aycha munay mishakukpika mana nitukunchikchu Cristo Jesusmi ñukapi kawsa. Ñukanchikllaka aycha munaytaka mana mishaytukushunchu. Chaypakmi huchayllak Espíritu Santo shamurka ñukanchikpi kangapak, ñukanchikwan kangapak. Chaymi aycha munaytaka ashayachinga harkayta kallarinka. Chaymantami allikan ñukanchik riqsirina tapurina. Krikani, mana krikani. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5 pimi nikun apóstol Pablo rimashpa krikkunatik kashkata manarik krikkuna kashkatapish kankunallatak alli yuyarichik. Imashina kashkataka kankunatak alli yuyarichigari. Jesucristo kankunapi kawsakushkataka mana kawsakushkataka manachu yachangichik. Ñatak payta katinata atichishkangichikman. Jesucristota mandakpish kishpichikpish kachun saskishka kakpika chayka rikuringami. Poderta charishunmi. Aycha munayta mana ningapak chaykunamanta harkaringapak. Apóstol Pablo kaninmi ñukanchik aychawanka sinchikuna kanakashkata. Mishashaningami aychaka. Chaymi Jesucristopish ñukanchik aychawanka sinchi kanakashkata rimarka. San Marcos capítulo 9 verso 43, 45, 47 nin. Kambak maki imashinapish urmachisha nikpika fitishpa shitay. Ishki makindik kashpa ukupacha manatak wañuq ninaman rinapak randika shuk makillawanpish wiñi kawsayman yaykunamari alli. Kambak maki imatati rurakun. Huchata rurakunchu kambak maki yuyari. Chinallatik verso 45 pinin. Shinallatak kambak chaki kanta ima shinapish urmachisha nikpika fitishpa shitay. Ishki chakindik kashpa ukupacha mana wañuq ninapi shitashka kanapak randika shuk chakiyuqllapish wiñi kawsayman yaykunamari alli. Maymantak purikungi. Maymantak kambak chaki kapushakun. Chayta allimi kan ñukanchik yuyarina. Verso 47 nin. Shinallatak kambak ñawi kanta imashinapish urmachisha nikpika surkuylla ishki ñawindik kashpa ukupachapish shitashka kanapak randika shuk ñawiyuqllapish Dios mandakunman yaykunamari alli. Imatati rikukunchik. Sinchimi kanakanchik ñukanchik cuerpowanka. Ñukanchik aychaka mana kasushaninchu. Ñukanchik aychaka hariyashaninmi. Chaymanta sinchi kana kashkata rimakun ñukanchik maki, ñukanchik chaki, ñukanchik ñawiwan. Ñukanchik kawsaymanta huchata anchuchina laduyachinapakka mana chaki ñankuna tiyanchu. Wañuchina chakatanami. Mana shuk kutin wañungachu. Mana chay ratu wañungachu. Allimuntallami unipimi wañunga. Chaymi ñukanchikka Diospa huchayllak Espíritu Santo mandashka shina katinakanchik kawsanakanchik. Y Diospa ayudata mashkashun payllatik ñukanchik kawsaypi harkachun, wakichichun, cuidachun, entenditukungapak imalatik ñukanchik kawsanakanchik. Entendingapak shinallatik y Diospak trabajota ñuka kawsaypi. Aycha munayka harkangami Dios ñukanchik kawsaypi allitik ama trabajachun. Kishpirinapika ñukanchikka imata mana ruanchikchu. Krinallami kanchik y Dios ña tukuyta rushkapi. Kutin huchamanta millimanta laduyanapi paypaklla kawsanapika ñukanchikpish Diospishmi tananakunchik. Y Dioska imalla ruranakashkataka ñami paktachirka ñami tukuyta rurashka. Shinapish kikin ñukapak ruraymi tiyan. Paymi chawpishka ñukanchik imalla ruranataka. Y Dios paypak ruraytaka ñami tukuyta rurashka. Shinapish ñukanchikmi paktachishpa katinakanchik. Huchamanta millimanta laduyashpa y Diospakman kutirishpa Diospak huchupi y Dios paypak espirituwan mandachun, riachachichun, rikuchichun sakinakanchik y chayta katina chayta kazunakanchik. Chaymi ñukanchik ruray. Millimanta huchamanta laduyashpa paypaklla kawsangapak y paypak munayta rurashpa. Tukuchinkapakka apóstol Pablo Romanos capítulo 13 verso 14 pika ninmi ashtawanpish apunchik Jesucristota churarichik. Kikin aycha munashkataka ama ruraychikchu. Aychata kushichina, aycha imalla mañashkataka ama yuyashun paktachinata, ruranata, kazunata. Ñukanchikka mana kanchikchu aycha munayta rurashpa katingapak. Ashtawanpish Diospak munayta rurashpa katingapak Dios munashka shina kawsangapakmi kaypi kanchik. Jesucristota rikuchishpa kawsashun. Achik kawsayta charishun. Tukuykunapak ñawpakpi pi mana rikukukpipish.
ñukanchik imalla rimashkaka rikurinami kan ñukanchik kawsaywan. Imata mana pakanachu kanchik, imata mana manchanachu kanchik, ashtawanpish mana hatun tukushpa, alli shunqu kashpa, llakishpa, perdonashpa, chingarishkakunata huyashpami, ayudashpami katina kanchik, kawsana kanchik, llakilla kaqkunata. Imashinami Jesucristo rurak karka. San Mateo 9:36 pinin, michik illaklla, kayta chayta purikuq, shitashka ovejakuna shina kaqta rikushpami, Jesusqa tukuy chaypi kaqkunataka achkata llakirka. Ñukanchikka yuyaypimi kana kanchik, kishpichik Jesucristo tigrana kayllapi kashkata. Shinallatak mana kungarinachu kanchik, shuk punlla paypa ñawpaqpi rikuririna kashkata. Chay yuyta mana charishpaka ñukanchikka mana suyashunchu, ñukanchikka mana rikchashka kawsakushunchu, ñukanchikka kay mundupi tukuy tiemputa charishkatami yuyashun y chashna kawsakushunllami, mana yuyarishpa, mana rikcharishpa. Shinapish ya Diospak shimika rimakunmi yuyachikunmi, utkashpa ñukanchikka rikcharina kashkata, utkashpa ñukanchikka Diospagman kutirina kashkata, utkashpa ñukanchikka kutin alli rurashpa imatapish kawsakuna kashkata ya Diospak shutita alliningapak hatunyachingapaj. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 manta uriman kayta nin. Shina kaqpipish apunchik Jesusqa mana yuyashka punllapimari tuta suwa shamuqshina ñapish shamunga. Chaypika hawapachapish manchanayaqta khulun nishpami chingaringa. Tukuy imalla tiyaqkunatapish ninawanmi chingachinga. Kay pachapish tukuy ima tiyaqkunapish rupachishkami kanga. Chashna tukuyta chingachina kashkata yachashkamantaka Diospaqlla tukushpamari tukuy munaywan Dios munashka shina kawsana kangichik. Tayta Dios shamuna punllata alli chaparakuychik. Chay punlla utka chayamuchunka, ima allitapish ruraytukushkataka tukuykuna alli rurakuychiklla. Chay punllapika hawapachakunapish ninawan tukuchishkami kanga. Tukuy imalla tiyaqkunapish nina rupachikpi yakuyangami. Ashtawanpish ñukanchikka Dios paypaq kikin shimiwan mushuk hawapachata, mushuk kay pachata rurashami nishkatami shuyakunchik. Chaypimi tukuy imatapish Dios munashka shina rurashpa kawsana tiyanga. Kuyashka kriqkuna, tukuy chaykuna chayamunga kamaka, ima mapa illaklla, ima huchachina illaklla, alli sumaqta kawsasunchik. Chashna kawsakuqta Dios hapichun, tukuy imatapish ruraytukushkataka chay yuyay rurakuychiklla. Apunchik Jesusqa kishpirichun suyashpallami manarak shamun. Chayta yurinkichik. Tukuykuna shuklla aqraytami charinchik. Cristo Jesus shamunapaq allichirishun. Huchamanta, millimanta laduyashpa, Diospaqlla, Diosta kazushpa, Diosta manchashpa kawsashunchik. Mana kasilla sumaq kawsayllatachu mashkakuna kanchik. Ashtawanpish mana mapayashpa, pi ama huchachipaq kawsaytami kawsakuna kanchik. Kutin ya Diospaq shimipika riman yuyachin, ñukanchik allichirina kashkata, pay shamunapaq, pay tiranapaq. Segunda de Corintios 5:10 pinin, ñukanchikka tukuy kunamari, Cristo mandashpa tiyakuq ñawpaqpika rikurina kanchik. Chaypimi, kay aycha kawsaypi kawsakushparaq, allita rurashka kashpa, mana allita rurashka kashpapish, tukuy kunallataq, kikin imata chaskina kashkata hapishun. Yurishun, shuk punlla paypan ñawpaqpi rikuririnami kanchik, willagrinami kanchik. Hebreos 10:24-25 nin, kay shuk chayshuwan llakinakushpa, kuyanakunatapish, allita runatapish ama sakingapaq yuyachinakushunchik. Ñukanchik tandanakuyman mayjankuna mana shamunayachikuna shina ama tukushunchik. Chaypaq randika, Jesucristo shamuna punlla ñalla chayamukushkata rikushkamanta karin, kay shuk chayshuk yuyachikunamari kanchik. Santiago 5:7 nin, chaymanta wawki panikuna, apunchik Jesus shamunga kama, mana fiñarishpa alli shunguwan shuyakuychiklla. Tarpuq runata rikushpa yurichik. Payka sumaq granuta tandangapaqka ñawpatamia, hipatamia shamushpa pukuchinga kama, mana fiñarishpa shuyakunllami. Chashnallataq kankunapish, apunchik Jesus ñalla shamuna kashkamanta, mana fiñarishpa, alli shunguwan chay yuyay shuyakuychiklla. Primera de Pedro 4:7 manta pishnin kayta, tukuy imalla tiyaqkuna tukurina punllaka ñamari chayamukun. Chaymanta Diosta mañay tukungapaqka rikcharishka alli yuyaywan kawsaychik. Tukuymanta yallika, kay shukwan chay shukwan kuyanakuychik. Kuyayka mashna huchakunatapish mana ñawipi churanchu. Pusadata mañaqpipish ama washalla rimarishpa kay shuk chay shuk chaskinakuychiklla. Tukuykunami Diosmantaka chikan ruraytukunata chaskirkankichik. Chaykunawanka kay shuk chay shukpaq allita ruraychik. Chashnami mana huyipaqta Tayta Dios huyashpa kushkawanka tukuyta alli paqtachinkichik. Tukuy kay versokunapimi rimakun yuyachikun,
allichirina kashkata rikcharina kashkata. Shinapish Jesucristo yachakukuna shinami tukunchik. Jesus minirka Dios tamañaychik rikchashka kaychik ama pandaringapaj ama tentacionpi urmangapaj. Shinapish paykunaka dormishpami sakirirkakuna. Kimsa kutinmi Jesucristo rikchachirka. Shinallatimi kay punllakunapipish tukukun. Chaymi apóstol Pablo kanin rikcharichik. Alli tiempota ocupashpa kawsaychik. Uyashkankimi yuyarina samachik shimikuna. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.